Turakwakiriye bakunzi bo kuri TV umugore w'inkuba, mahoro y'Imana bane namwe. Turi mu bihe bikomeye biruhije, ariko turagira ngo abantu nukuri Imana ibaha imbaraga, ibahe gukomera. Imana irabakunda. Yego, mbere yacu dufite umutumirwa Mama Samuel, musanzwe mumubona kuri iyi TV. Data wa twese rero abaha umugisha, abadukurikiranye, abadukunda, Imana ibaha umugisha. Mama Samuel, Yesu ashimwe. Uraho neza? Ndaho ndashima Yesu. Yego, Imana ikomeze ibane nawe muri ibi bihe. Amen. Turakwakiriye, wasuhuza abakunzi bacu unabibwira. Hanyuma dushuje abantu bo ku mugore w'inkuba. Imana ibaha umugisha. Muranzi rero ni Mama Samuel. Ndagarutse. Yesu abaha umugisha. Hanyuma twihanganishije n'abantu bafite ibibazo bihangana. Mwijuru hari Imana. Birashoboka ko iyi minsi turimo turi mu minsi y'icyunamo, iminsi itoroshye, ariko tubwira abantu ngo mwihangane n'ukuri. Haracyari ibyiringiro ku giti cyatemwa kikongera kigashibuka, ngo kandi kikagira amashami aruta imbuto za mbere. Birashoboka ko we hari amashami yagukokotseho, amashami baba ari abana bawe bishe mu ntambara, amashami yaba ari umugabo we wagiye, amashami yaba ari imiryango yawe, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo humura, mu ijuru hari Imana. Mu ijuru hari Imana ijya yomora ibikomere, mu ijuru hari Imana yomora inguma, mu ijuru hari Imana imara umubabaro. Rero tubwire abantu badukurikiye mwihangane, reka dusenge. Mu izina rya Yesu, uri Imana yihagije, uri Data wa twese mwiza, ubere mwiza abagutegereje, uri igiti cy'inganzamarumbu, uri isambu itarumba, uri umunara muremure abaguhungiyeho, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Turavuze ngo mu isi no mu ijuru upfukamirwe, mu bakomeye n'aboroheje upfukamirwe. Hanyuma turasenze kugira ngo ndi kwikamera ushyigikire uwo muri nguma mwami z'abantu, imitima iguye umwuma uyihembure. Ni wowe ujya ubasha komora ibikomere, ni wowe ujya ubasha guhanagura amarira, ni wowe ujya ubasha kumara agahinda. Turasenze mu ruhande rw'umuntu wese udukurikiye kugira ngo womore ibikomere kandi uhanagura amarira, utanga imbaraga mu bantu, wongere kubaremeramo icyizere mu izina rya Yesu, kuko tugufite ntitwifuza undi murengezi, uri rubasha Mana. Turasenze ngo udushyigikire. Urakoze mwami kubikoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Yego, wakomeza ntacyo kavuga icyo Imana yagutumye muri ibi bihe. Reka dusome Yesaya. Yego, Yesaya ibice byaho, Yesaya ibice 40 umurongo waho wa mbere. Aha dusomera Imana iguha umugisha. Kadusome mu izina rya Yesu. Yesaya ibice 40 umurongo waho wa mbere. Yego, Yesaya ibice 40 umurongo waho wa mbere. Aravuze ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutsa imitima y'abi Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe. Amen. Amen. Bibiliya iravuze ngo Yesaya ibice 40 umurongo waho n'uwa mbere. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo nuko muhumurize abantu, muhumurize abantu, mubabwire yuko ngo mubabwire ibyururutse imitima y'abantu, ngo mubabwire yuko intambara zishize. Amen. Haleluya. Hanyuma tuje guhumuriza abantu bari mu gahinda, tuje guhumuriza abantu bari mu bibazo, tuje guhumuriza abantu babuze imiryango, tuje guhumuriza abantu. Amen. Hano Yesaya ibice 40 umurongo waho wa mbere haravuze ngo muhumurize abantu, muhumurize abantu. Haleluya. Tuje guhumuriza ababyeyi bari kurira, tuje guhumuriza abapapa bari kurira, tuje guhumuriza abakobwa bari kurira. Amen. Tuje guhumuriza abapfakazi. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma birashoboka yuko muri wowe nta byishimo, birashoboka ko muri wowe nta munezero, ariko najya kumbwira ngo mu ijuru hari Imana ijya ibasha kongera kure mu buzima bw'umuntu kandi bukabaho mu izina rya Yesu. Amen. Mu ijuru hari Imana ijya ibasha kuremera umuntu icyizere kandi iki cyizere kigakunda. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo muhumurize abantu, mubabwire ibyururutse imitima yabo. Haleluya. Nkuzana ijambo rivuga ngo komera umutima wawe urarushye,
ariko humura. Umutima wawe ufite ibikomere ariko komera. Amen. Umutima wawe wuzuyemo impagarara ariko komera. Haleluya. Imana ishimwe. Birabyo ngo muko muhumuriza abantu banje, mubabwire ibyurutse imitima y'abantu. Imana ishimwe. Hanyuma tubwiye n'abantu bari hanze. Haleluya. Nukuri u Rwanda rwacu ruragendwa, u Rwanda nta kibazo, u Rwanda rwacu ni amahoro. Haleluya. Biravuze ngo nuko intambara zirashize. Birashoboka yuko wowe ubona ko hari ibibazo ufite, uri mu gahinda, mbese wowe ufite hahamuka, humura komera, hari intambara Imana ije kurangiza mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihimbazwe. Amen. Hanyuma turashimira leta y'igihugu mbese yitanze. Imana ibahereza umugisha. Turashimira abayobozi babaye mu ruhande rwacu. Turashimira umuyobozi wacu. Nukuri turashima ko Imana yatanze icungu. Turashima Imana ko Imana yatanze ingabo zikongera zikarengera abanyarwanda. Amen. Zikongera zigashyira ubumwe mu banyarwanda. Hanyuma turanashimira n'umuyobozi wacu w'igihugu wongeye gushyira ubumwe mu bantu, abantu bagasabana imbabazi, abantu bakongera gushingirana, abantu bakongera gusangira. Ni ibintu bigoye nshuti, mwumve, ibi bintu ni ibintu bigoye. Amen. Kubona umuntu harakwiciye mukagenderanira, kubona umuntu harakwiciye mugasangira, kubona umuntu harakwiciye mugashyingirana, ni ibintu bigoye. Amen. Ariko turashima Imana yaduhaye umuyobozi w'igihugu, turashimira Imana yaduhaye abayobozi. Nukuri turashima. Amen. Hanyuma turunashima yagiye afasha imfubyi azishyira mu ishuri ziriga, abapfakazi abahereza girinka. Turashima Imana. Amen. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo muhumurize abantu, mubabwire ibyurutse imitima y'abantu. Haleluya. Hanyuma Imana ishimwe ngo mubabwire yuko intambara zishize. Nukuri hari intambara zije gushira. Haleluya. Hari intambara zije gushira kandi tubwire abantu. Imana ishimwe. U Rwanda rwacu ni amahoro. Haleluya. Imana ishimwe. Turashima nukuri kugira ngo ubone umuntu yarakugiriye nabi, yaraguhemukiye, mukagenderanira, mugasangira, mukabana, mbese mugashyingirana. Turashima Imana yaduhaye umuyobozi wacu akongera agashyira ubumwe mu bantu, agashyiramo urukundo, mbese turashima cyane. Amen. Bibiliya yavuze ngo iki? Yesaya ibice 40 umurongo wa mbere. Amen. Havuze ngo Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Havuze ngo nuko muhumuriza imitima y'abantu. Tubwiye abantu bari mu gahinda bakomere mu ijuru hari Imana. Tubwiye abantu babuze ababo bakomere mu ijuru hari Imana. Tubwiye abantu bari kurira mu ijuru hari Imana. Imana ishimwe. Mu iki gihe dufatanyije cyo kwibuka mama komera, birashoboka ko wabuze umuryango, birashoboka ko wabuze umugabo, birashoboka ko wabuze abana, ariko komera mu ijuru hari Imana. Amen. Imana rero ibahereza umugisha. Imana ibahereza umugisha pe. Kandi mwongere mwubakemo icyizere, mwongere mugire icyizere. Amen. Haleluya. Mwongere mwubakemo ikintu cyitwa kwiyubaka. Amen. Ntangariza abantu badukurikiye, iyo tuyubatse nta muntu ukubaka. Iyo tuyubatse nta muntu ukubaka. Keshi hari abantu bumva ko twasenyuka, hari abantu bumva ko hari ukuntu byagenda, ariko nongeye mbwira abantu twongere twiyubake. Imana ibahereza umugisha. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu, uri data wa twese mwiza, uri Imana idahemuka, uri Imana idacogora, uri igiti cy'inganzamarumbu isambu itarumba, uri umunara muremure abaguhungiyeho. Izina rye nirihabwe icubahiro. Turasenze kugira ngo wongere womore ibikomere by'abantu. Iki gihe turimo cyo kwibuka abantu babuze cyo kwibuka twabuze abacu. Turasenze ngo abantu bahereze imbaraga, ubahereze gukomera, wongere ubashyigikire mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu. Amen. Nomero zanjye ni 078 673 378 cyangwa se 079 45 76 915. Imana ibahe umugisha.